Sisethu Tsumani, extension 9, Alexandra Township. Sizobona uGiza ubhuti kaGonze. uGonze uye umntwana esize ngaye la. Basola ukuthi no, ku primary beka right, seka ku high school ngathi sengazophuma esiporweni. Follow me. Igama lami nguMoses okaSelimela, qhamuka khona la Alexandra. La size ngecase eyencosi yasedladleni, igama lakhe uGonze wakaSelimela. uGonze ngimaze kumntwana oshapo ukukhuleni kwakhe. Ngokumntwana ukuthi uyamamela endlini. Umntwana ukuthini beka right up until angazi ukuthi manje mekugena le stage lesi abangena kuso, angazi ni puberty or what, but she's taking other decisions right now ukuthi nama decisions akuthi nazombreakela ifuture yakhe kusasa. uGonze umuntu ukuthini no mekaqala izinto no uvele a change out of the blue, angasamamela abantu abadala, angasayenzi izinto ezigrand because of coming to know check ama chats wakhe from a phone with besimgayile phone ukuthi afane nabanye abantwana endlini noma yini ayifunayo ezikumntwana omntombazane ayi1. We try by all means ukuthi siyam cover up ukuthi angayi estradeni, yabona. So right now she's giving us a challenge ngokuthi ama decision awathathayo sesibona communicator nabantu abadala. Eitara Khotman leke kanjani Khotman? Sweet Khotman la. Hayi. Uma orange lo Israel Matseke Zulu. Ukhuluma noMoses aka Mingiza Fed estradeni bangazi ngoMingiza. Mingiza. Yebo. Uhamba noJiyane webhodi. Jabulele ukwazi Khotman. Hayi asingene straight endabeni. No, actually singahlala kuphi phansi. Acela sibambe khona ukuthi what is the problem. Acela sibambe khona ngayisihlale phansi ngizonicacisela inkinga. All right. No, siyabonga Mr. Giza. Yebo Khotman la. Usaccommodate. Siyabonga. Qalise phansi. Right phansi noma. Ulisile nyawo lami. Sorry. Yeah, no, for Baba, let's get straight to the point. So, usibizele. Kahle Khotman nebizoma olady yabona. Okay. Regarding incosi so olela lekho so ungicelile ukuthi ngibe da on behalf ukuthi ngimlekelele kulesikhalo lesanaso ukuthi anibize yabona Khotman. Sinencosi yasedladleni yabona. Incosi yasedladleni well bokumuntu ukuthini asasemncane akhula ngimazi umuntu omamelayo kwincosi sharp yabona. But since makaqale high school uzifake kwabanye abangani abanzwembu abangani ukuthini abarafu, which is mengibheka nama reflection nama conversation through her phone because of incosi mesimnika ifone endlini kwamele sicheck ukuthi okay uziphethe right through that phone wenza izinto grand. So we checked ukuthi okay we only find out ukuthi okay incosi she's communicating with all the people right now abuphuta abadala that too older than her, which is incosi na 13 right now at this current moment nge-age ayibona leyo nto leyo. So manje makakhuluma nabantu abadala bakhona mesibabuza ukuthi kwenzakalani inkinga nabantu abadala bayasifara back, which is also sign of what, of danger because of mina ngi-out kanje ngibona umntwana wasekhaya estradeni nomuntu omdala I just engage khotsagalanga, you understand, only I might be on danger nami ngokwami because of akazi ukuthi udila nabantu abanjani outside while asaseyang yabona le nto leyo. And it seems like angazi because of sigcina sase virgin, I don't know ukuthi maybe ulele nabo labo bantu abadala, maybe they took advantage towards the age of the restriction, but yena umntwana ukuthi manje akasasimamile na izolo bengithi ngikhuluma naye ngithi ngiyamkhuza kiye line yawuphela hlogela strata o focus dibuka 1 2 3 first ukumbiza uvele angihleka. So umntana intombazana ne? Umntana intombazana. Uyi-uncle yakhe wena? Mina ngubhuti wakhe biological. Uyi-Khotman yakhe? Yes. Ifear yakho ukuthi uzolala nabantu abadala ngithi
yena usasemncane. Ngisacela ukubuza-ke nami Giza. Nihlala ningaki le nomntanakini? Umntana sekhaya well already i-timer noratile. Yeah, si-5 endlini. Okay, ngoba ngiyakuzwa ukuthi i-behavior yakhe esikolweni useshintshile ngoba ese-high school. Yini izinto azenzayo nje uma ungaba specific ukuthi yini lezi zinto enizisola kangaka azenzayo ezi-wrong? Into engizisola kakhulu Hotman njengoba ngisho ukuthini mase ka-engage nabantu abadala abadala than mina age yami. Okay, angicela ukubuza ifoni benimthenga ukuthi ayenzeni? Ayenza izinto zesikolo. If meka ne-homework akwazi ukuresearcha kune-Wi-Fi ejardini uyakwazi ukuthi okay I can pass further excel nasesikolweni, but now yena sekayenza on the opposite side. So manje nina ngokubona enza izinto enjengalezo yini enike nayizama nike nazama ukuthatha le phone eniyibona ukuthi ngathi yiye umbangela walezi zinto lezi? Yeah, siyasazama ukuyithatha ifone and then she become more worse usenzela ama-tantrums obviously sekakwatele leya phone leya usibehavela ngenye indlela usanokuthi ukhulume nayo uthi uyamthuma kusilamela umnyango. You understand that kind of a behavior avela aziyele estradini. So nibona ukuthi ngcono nimnikeze ifone aqhubeke nalezi zinto? No, they took it, but uyayithola indlela uya-check obviously umntwana ayabona le nto le uyasearcha la asearcha khona mekathola i-opportunity ayi-one endlini mekunganabantu. Ngoba phela ngithi nani kumele nibheke ukuthi ngabe iziphi izinto ezenza ukuthi lo muntu lo abe yinkinga, ngoba phela nawe umzali kukhona izinto ongazenza uthi uyamsiza umntana kube uwomfaka kulezi zinto lezi, ngoba njengoba usho nje ukuthi ifoni nokuthola izinto ezisososo kufanele njengomzali le phone ngoba bengithathela ukuthi uyayifuna shuthi angiyithathe ngoba yenza umsebenzi wesikole. Yeah, well, if meseyicalile Hotman nami meseyicalile ubona ukuthi they already meet with those people angithi wafunda ama-conversation omntwana. Yini ke into enike nayenza nje ke nina ke baba wakhe nobhuti wakhe ukulwisana nalesi simo lesi? Sizamile ukumkhuza umntwana, sizamile ukumkhuza, but still I think usathatha the same direction because of njengoba sisho mesizama ukukhuluma naye usilamela iminyango unokusihleka muthi uyambiza uyamkhuza yabona leyo behavior le. So that means for umntwana na 13 years there's that adultness adult obungenile kuye. I don't know yabona le nto le njengoba ngisho unokuhlangana nabantu abadala. I wish angachekiwa ukuthi no case akalaliwa before because of siyazi ukuthi akakolaliwi, siyazi ukuthi nakana boyfriend usasomntwana, you understand, but the way I behave ngakhona it seems like ngathi umuntu oke walaliwa before. Akakalala amalundi. Amalundi akakolala amalundi. I can't say akakolala amalundi. Hayi akakolala amalundi. Akakolala. So ukuphi manje? Usasanda ukubuya esikolweni khona. No, awusithatha usibeke. Dibisela ka ke nna go ntse ke dila ko Tsotsomane ko tsena 14 this year ka September. Ke dula le mama ka ngwana ko getsa botaka ba ithu le papaka. Sanibona sisi. Le kae? Re teng. Ke nna ma orange wa ntseba. Ne? Ke tsamaya le ntate Giani, ne? Re tlile mo go tlo kenya ko tseleng. Ha o nagana why re tlo kenya ko tseleng? Ha ke bona batho ba go bana ba tshwenyane ke feel like ne ke le right because of ntse ke tseba tshwene ke tsang ka etsa. Yeah? Mamela mo. Go thula go thusi ne? Because re tlo qabana. So ithuse re tlo khona go thusa. Ithuse ka go rubue ha ke bua le wena. O sa thula nka re sumo. Le hang ka be o ngwana o thotseng kontlo. But today Musifa wa o thola ra o khaula. You have to talk. My question ke re tlo lukisa re tlo kenya tseleng.
why re tlo kenya tseleng yeah It's a ha o tsebe because o tswile tseleng ke eng bothata ba gago ko ntlong why so na le attitude go change-ile kae o kgethile go ba mosadi instead of ngwana. We need to change that. That's what we came why with. o chata le batho ba bagolo Ba bua le wena. hayi bo Araba. why ukhuluma nabantu abadala so manje ucabanga ukuthi uzothula nje sikuthule sikubuke ke feel like ha ke take it I ba bona ka re wrong and like nna ke bone le wrong because of bona like but too overprotective and like ba re tlo ke be free like all the time ha ke re ke tsa ntho ba naganela ko pele it's like me ke sa le surprised ba fitla siyacabana ke manje wena uyasidelela wena lo uyasijwayela lo sijwayela kabi uyabona ukuthi uyadelela o batla o bua solla which one do you choose o batla o bua olla or o batla o bua o solle awufuna ukukhuluma Wena bona taba ya gore ke tsebe. And then be silent. Ke motho velele. Always ha o ka bua le eno zama lo address wa mkhuza. Someone most was silent. I was so amazed no nje ha bua. Yeah, le bua le lona gore okay 1 2 3 1 2 3. yini into eyenzakalayo esingayazi maybe eyenza ukuthi wena ubehave ngalendlela le ubehave ngayo mhlambe nobhuti wakho uzobaqala ukuyizwa namhlanje lento lezo kwenzakalani la ekhaya kwenzakalani next next yini next bavele basibiza nje thina yini next okay why sila why basibizile kungena nkinga why umama wakho asibizile ukuthi kune problem endlini wena uthi next yini next basibizele nje ukuthi sizobuka wena thina ucabanga ukuthi basibizele ukuthi sizokubuka ucabanga ukuthi ungcono ngaleyo ndlela ukuthi singazobuka wena so na 13 manje so ba usisi manje asikhulume phela sikhuluma nawe asisukukhuluma sodwa yini inkinga yakho yiyo lesifuna ukuyazi ka phone ne bang phone ne ke shile mo montlo ke tswile le chomtsaka bang phone and then a ke tse ga itsagala mama ka eng and then the next following day by phone la gape go seng mama ka araba then I search phone aka go tshela ga di message le ba tshwanetse ke ba le bona and then aba botsa ditaba tsa bona ba botsa ke tsena ba botsang gore ne ke stay ke feel weird because of like nana ke potsa gore like I never at all my authority and then a pata gona tse dingwe tse di wrong but like since gale nana ne ke clear di chat gona tse dingwe tse di wrong tse ke le go di clear and then mama ka di bona so a ona gane gore o ka ba victim ka behavior e wena o behavior ka yona a o bone danger do you think you are safe akere one day o communicate le abuti omkhulu arare kopane mo ka montle Akayenza leyo nto leyo. ukayenza Wafuna ukuhlangana nomuntu from Facebook ajike ama Alex Small lapha simjikise seka sendleleni ukuthi nangumuntu ohlangana nomuntu. uyayibona ukuthi dangerous angithi uyayibona ukuthi seyapi manje yiyo angithi kanti lo muntu lo udila nge-human trafficking Uyayibona lo nto. or udila ngama-parts Ayenza omuntu le nto. uyomsilaha beyohlangana nomuntu ongamazi ke amtse wamseva ke mang motho ke mang mang motho ke tlhagalena ne tshetse ke lelena ka ice cream date ka Alex Small tlhagalena mo makuleng so like I ke tse go go tshetse ka number tsa because of like mostly most strateng se akere ka wa tseba like bana di number tsa ka maybe go pile go search le bo imang di number tsa ka and then ba move and then ka motho sa go tshetse ka a re tono wa okay futse go potsitse go ke motho ke tlhagalena mo makuleng phela
mawuna 13 usasemncane mncane. Uyakhumbula ukuthi una 13? Una 13 angithi manje batshela ukuthi una 16 oh batshela ukuthi una 16 labantu aba communicator na batshela ukuthi una 16 oh why ufuna ukuba na 16 so ufuna ukujola ujahela ukujola manje why uthi una 16 one I carry like since aba buditse taba tsa bona a ke santsheng ke sa dietsa like o tshotse gona le one o nentse ke like ne ke jola le ena like o dula ko 5 and then ba bangwe ba like ke ba gore like a ba nagi so like o manje o bontse tsa ba nagi tse ke sa ba nagi ko teng so like o bone tsona tseo and then o mongwe o like re right like manje no ya no longer dating because of mama ka o ile ko bona ba ka setso hamba manje uyogcoka amateki unayo i-tracksuit unayo hamba uyogcoka impahla zasekhaya and come back here noma ishort namateki nesisi hamba ukugqoka isibona sikhuluma yeah buti escort angabaleki anga escape angimthembi ngathi uyo escape Asingaqabani qo. Noma ajima ngazo le uniform le. Angifuni phela siqabana ngithi ngikhuluma nawe kahle. Hey opportunity as a once wahluleka la sizohlangana nawe ebridgeini ungathi azange saza sazokusiza thina. How? There's a reason why we are here. Asizanga la ngokuzogwadisa. Oza sizokunika ama drugs wempilo. Ama drugs azokuphilisa forever. Urkanjani babthiyani? Njalo. Akusheshe mshana, musuloku ulalapho wena. Hayi uzosebenza phinda e-university. Ngenkani. By force by fire. Namkani la kuhambe uzongena mina ngishuzela ukwanqula. Tse ntenile go kitle ke change ne ke tsaba go batla ke sa boot camp because of bampoetso if nka se yetse no ke tla boot camp le nna ke ya go ya teng. Khona? Sisi Wazi into ephelayo. awube ready lapho. Yeah. Awube ready. Senza into ephelayo ne? Otherwise ngiyothi umama kapaki impahla zakho zonke manje. No, angeke boot. So it's best ukuthi wenze le. Akabhemi. Ukuthi usikise boot camp. Awubhemi madrato asithi uyabona ke manje ukuthi kunjalo. Awulali ma out. Ukuthi nje asifuni ukuphuma esiporweni ese-right sifuna uhlala uqondile yes masingakuyekela la sizowuzindaba zakho eziwest sezwana yangizwa asiye frog jump ngabheka omunye umuntu asi ngifuna ukubona wenze nje nami boss let's go khipha izandla emapoketeni siqala umsebenzi uzala boss yes uyabona mangabe wenza kanje ngeke ukhona ukuyenza le nto ngifuna ukuthi wenze kanje izandla so senze so angizukudlala nawe asizukudlala nawe ngisumngani wakho phela ima kanje ngami No ke tse exercise ke re no ke sa di tlwaela like since ke di qene 2024 like ke sa exercise anix se ke etsa ko novel ke mo al track ha ona go batla exercises and stuff Phansi. Boss. Phakam hey angidlali phela. Khonza angidlali nawe. Asi, let's go. Usanisa likuru. 1. Shona phansi. 1. Hey, isa. Yes, let's go. Hey, yakuna yona. Asi, let's go. Senze clever wena. Usile wena. Oh, uyangenza futhi. Yes, ke asiye futhi. Asi. 1. Angenza. Akusiyo le. Awungibonanga nginyakaza isibunu mina. Let's go. Asanga nginyakaza isibunu. Wehla ngomzimba. Shoulder inside, breast inside. Ngicela ucounter nama ngithi.
cela ungangibambezeli. Let's go. Push it. It felt, yeah, kind of good because of like, that's a disciplinary hearing. Okay, uzizwa kanjani? Oh, khathele. Khathele. So mawucabanga lento le uBhujiyani ayenze kuwe today. Ikusizile noma ikusizile? Ithini kuwe? What is the message to you? Isenda muphi message kuwe? Kusho ukuthini nje? Kusho ukuthini kuwe? Going forward, I take it, because of like it's it's just that whenever but like it's like like one poor, it's actually right. Then to go mama could be it. O re biditse ne? Gore wa re etsa ko wena? Huh? Gore wa re etsa ntwe re entseng ko wena? Why? Why? Go search the phone. O searchise phone ya gago. Akere o re biditse gore re tlo punisha so that you become a better somebody. Akere? So wa bona gore mama ga wa o rata. Mama, I think like my favorite season because of like maybe let's say you could something. I can't say immediately, I would talk about the artist, because maybe you could 20 rand. Okay, or I call it maybe I can't move on. I can't maybe could something. Mama ga una le tshogo la gore maybe re sa tla rona re tloetsa se re setsang ko wena. O ka face the situation tse ka etsang gore bophelo ba gago bo senyega. O re nkhuluma mangaputi. Ayiqiniso. Angithi wena ufila kanjani njengeGrootman njengoba usibona sizile namhlanje sithathe isikhathi sethu size khona la eTsutsumani ngumfana seAlexandra futhi at the same time ningazi ngizonika le help le engiyinikayo la ekhaya. Hey, Grootman, ungathi ungasiza ababhaya because of this is more like a blessing disciplinary hearing. Yabona in a way. Abona ukuthi okay, if still continue and some decision it's gonna be harder than our exercise. It's gonna be harder straight on life straight right now. I wanna there. Let's hope ufundile isifundo. Abona ukuthi each and everything and every decision engiyenza inomfuzo wakhona, inomgcino wakhona la iyogcina khona. Ngwana wathwenya ithusitse gagolo because of no I believe gore now you're gonna take further actions on Mameli. This is what you're gonna do. Alert then okay, it might be more than this, the actions that you're gonna take. Because if we were into that point whereby we have to survey her to the doctors so that we can check each and every people that she was engaging with so that we can understand what was happening and understand. Siyabonga eSimoja Love Channel 157 ngwana wathwenya. To change irresponsibility yomuntu. Umntwana nomntwana esizoza kuye sizomsiza sibizwe abazali bakhe. So kwenze sikwenzayo but ekugcineni irresponsibility yakho. Thanks everybody osebenza naye esisebenzisana naye. Asibambeni bafethu singayeki. The world needs us. So all right. Even now I know what the government is. Bantu basemzansi sihlangabezana nenkinga kwabanye abantwana. Umntwana angeke simforce thina makangafuni ukuya ku therapy. Siyasiza la sisiza khona kodwa irresponsibility yomntwana nabazali ukuthi umntwana masimthumela endaweni mhlambe ku rehab or simthumela ku boot camp yena makangafuni ayikho into esizoyenza siyaxolisa kuleyo ndawo baxizeleleni abantwana makumele ba-attende itherapy baye ngoba leyo therapy isiza yena lo mntwana lo ukhunze nango akafuni ukuya ku